Huamariet borxhi publik, rebalansi dhe deficiti buxhetor ishin pjesë e debatit të ashpër në pyetjet e sotme parlamentare. Deputeti i LSDM-s Fatmir Bytyqi pyeti sa qeveria planifikon të arrijë borxhin e shtetit dhe nëse me rebalancin e buxhetit do të thellohet deficiti në arkën shtetërore në 6%, siç paralajmëroi edhe guvernatori i Bankës Popullore Trajko Slaveski. 10,8 milijardi evra postojeći javni dug, plus 260 milioni nov zajem, plus možni 350 milioni во juni, plus eventualno 300 milioni evra preko JPDP, plus 1 milijarda preko pregovori со земја членка на НАТО, plus околу 700 milioni evra dospеани неплатени уврски во стопанството. И тоа е потенцијален јавен и неплатен финансиски товар од околу 13,4 милијарди евра. И моето прашање е дали ја потврдувате или демонтирате оваа пресметка? Zëvendës Ministri i Financave Nikolaj Jankulovski u përgjigj se borxhi publik menaxhohet në mënyrë të përgjegjshme. Ekonomia rritet me 3,5% dhe detyrimet e trashëguara nga e kaluara po shlyhen rregullisht. Минатата година реализиравме отплата на евроврзницата од 500 милиони евра. Оваа година за отплата евроврзницата од 700 милиони евра и половина од оваа еврообврзница веќе е сервисирана, а половина ќе се сервисира во текот на јуни 2026 година. Или попластично вкупно 9 милиарди евра стари долгови по основ на главнина и камата на долг, што оваа влада има обврска да ги сервисира од 2026 до 2031 година. Bytyqi nuk ishte i kënaqur me përgjigjen dhe kërkoi përgjigje me shkrim. Reagime të ashpra nga opozita pati edhe për mospraninë e ministres së financave, Gordana Dimitrieska Koçoska, e cila u tha se mungon për shkak të një udhtimi zyrtar.